знаменитого спектакля. Ну а сейчас вашему вниманию отрывки из музыкально-хореографического спектакля по мотивам классика татарской драматургии Карима Тинчурина «Голубая шаль». Встречайте! Günü boyu dik yatan duyğanca elbet soğuk o aşka yerim elbette yaradan bir sebebi mehabbetli de güzel غلاوي أمي كوسن شو شاير طبعتي مننا إشارتي مننا سنجرين أوه Gülmedim ilişkime Sırnem varıp şıkkanımı Dışkınam şep bulganımı Gülmedim ilişmedim Gürşedim şep düşmedim Sırnem varıp şıkmadım Kınam bir de ummadım Yari sizgine bakur, dikine dur korkular. Yağılayım sinirsin, vazgeçtim
operasının orkazanı artistleri Leysen Mahmutova, Karina Akmetçina, Alsusun Batulina, Hatkişemizin hakikası Marina Karpova. Elbette Kazan bir ansambl yigitleri.